Evo, pozdrav svima, moje ime je Marin Nekić. Ja sam Josip Nekić i mi smo Nekić Traks. Trudimo se jako raditi i u hrani i u piću neke autohtone proizvode. Pa tako i ovaj festival na kojem se danas nalazimo. Nalazimo se u općini Sveta Nedjelja. Najvažniji detalj oko rada na ovom festivalu je bio da imamo i predstavljamo jedan autohtoni proizvod u koji sami vjerujemo, a to je rajska rajčica koja baš dolazi iz Svete Nedjelje, a jako malo ljudi zna da Sveta Nedjelja ima takav jedan pogon i takvu jednu jako interesantnu priču. Prilagodili smo se malo američkom street foodu, koketiramo i s azijskim street foodom, iako bi ja najsretniji bio da postoji hrvatski kvalitetan street food, a toga ima na određenim lokacijama, čak je i ovo tu kad koristimo hrvatske namirnice, onda recimo to je taj dio street fooda hrvatskog koji bi mogli koristiti. Dobar dan, Marko Gržin, dolazim iz Lovrana i bavim se biodinamičkom poljoprivredom, najviše rajčicama, ali i ostalim povrćem i voćem. U biodinamici koja je sama po sebi neki holistički duhovni pristup poljoprivredi, drugačije se pristupa samoj materiji, samoj sirovini, tako da biljke su za mene živuća bića koje trebaju neku energiju, pa tako i našu, jednostavno neki uzajaman način življenja i života i rada. Sada konačno imamo cijelo ljeto živo, praktički od kraja školske godine pa skroz do rane jeseni imamo svaki mjesec otprilike 10-ak događanja i to je uglavnom koncentracija na vikendu. Ovo je to kod nas možemo vidjeti dio koji je vezan za rajsku rajčicu, jednog od našeg najvećeg proizvođača, pa čak i u Hrvatskoj što se tiče rajčica. Moram preporučiti, bez obzira što možda ovo nije propagandni program, ali definitivno su rajčice izvrsne, tim više što su naše i usvojene na našem području, a i moram naglasiti da osim današnjeg događanja imamo za tjedan dana i Hook Fest, znači jedno događanje kojem smo praktički postali malo po malo i malo urbanija sredina, tim više što je to jedno prvo sportsko urbano događanje bilo prije nekoliko godina, a sad se i nastavilo. Cijelo ljeto je bogato i sa sportom i sa kulturom, sve u principu finišira i kroz plivanje, i kroz nogomet, i kroz biciklizam, pa čak evo i u jesen imamo opet ponovno i pešijadu, tako da malo po malo evo konačno grad živimo i diše punim plućima.